Ya ka program Pulse Polio Immunization kabalai sngi kynthih ha West Jaintia Hills District. Laplipat ba da ka Emilia CH Momin, Assistant Commissioner Juwai, kabala ai dawai polio syaki kena halum kerbiang Urban Public Health Center UPHC Juwai. Ka Emilia ha ka jingkran kala ong ba ka program Pulse Polio kadai ka senjam ba kongsan jongkari kabatmu banyada ya baro ki kena ki bahapo ka sansnam karta nakajingpang poliomyelitis. Kalapun pauru ya kajingkemen habayo jingtip balapli ki jaka ai dawai polio hakeleng ki district ki bakentop habaro ki than bat kishnong ki thau kabapenla bat pensuk ya ki kemiki pa bakin wanyalam yala ki jongki khun ki kiti banyo ya kajing ai dawai. Kalapan tip ru bagi kenhuan ai jing semar ken pelong ru ka jing de jungo haman lagi tliu yeng bat balapan terekam ru iki mobile booth ban penthi kena ba anam dan iwei ru ikna ba insya no hakan ka jing ai dawai. Kalaban jur ba watla lapan bena ya kari India ka balalait na ka jing pang polio Henry ka jing ma kadang yaidon namar ka jing ken rea jaka jong ki brio bat kelapan pauru ya ka jing don kam ban beteng ya ka jing pet ngor bat banyo ya ka jing ada ka bapura. Ka moment kala a ka jing ro ya ka jing tre shitom jong ki nong tre ka tanat ka kwai ki kya ki nong tre ka anggan wadi ki asha ki volunteer bat barok ki tanat ki badan benta ha ka ni ka program. Kala kerpat ru ki kemi ki pa ki nong elam shnong bat ki pat ba bakin a ka jing tre lang bat ki kinhun ki ba penyat ya ka ni ka kam bat ban penthi kena ba barok ki kena ki badai hok bakin yo ya ka jing ai dawai polio. Kat ba na kaliang ka Dr. S. Surang, pediatrician MCH Panaliar Juwai, kalapan pau baka jingpang polio, kadai ka jingpang ka bashir kay, kabala ban shim ya ka jing im beriau, nada shim sting. Kalaban jur ba namar ba ompat dan dawai ban penkot ya ka jingpang polio, kumta ka jing ai dawai kadang long, tangkala jingada ka baturikam kabala ban shim. Kala kedau baya ka jing ai dawai polio la pelong lingba ka jing ai dawai ba man kapor bat lingba ki program ai dawai ba kerpang. Kala keren ru halor ka jing so kya ka bajudan hapring ki kemi ki pa bat pensyai ba wat lada une ka kena kila depanyo ya ka jing ai dawai polio lingba ka jing ai dawai ka ba man kapor Henry ki kena ki dang day banyo ya ka dawai polio ha kapor ba pelong ya ka jing ai dawai ba kerpang. Kalapan pau biang halur ka jingdon kam ya ka jinga trilang ban a jinga daya baro ki kena. Ki waipat ki bla a jingkeren ki kentop ya ka Dr. Helen J. Uria, Immunization Officer West Jaintia Hills, Dr. P. Syllad, District Medical and Health Officer West Jaintia Hills, but Dr. W. Suna, MO in charge, Lumkerbiang UPHC Juwai. Today we are gathered here to launch the Pulse Polio Immunization Program in our district, which is a very important public health activity aimed at protecting every child below 5 from polio. I am happy to learn that today we will be opening our polio booths across the district where parents can bring their children to receive the polio drops. Following this, our dedicated teams will also carry out the house-to-house visit. DMCHO has already briefed us that although India has been declared polio-free, the risk still exists due to our population movement and the cases reported in our neighboring districts. So even a single missed child can put out many others at risk. Therefore, continued vigilance and full coverage are essential. I sincerely appreciate the efforts of our healthcare workers, Anganwadi workers, our ashas, and our volunteers, and all the departments involved. I also request the cooperation of our parents, our community leaders, and the public to support our teams and ensure that all the eligible child receives a drop. So let us continue to work together to keep our district and our child free from this very preventable disease and give our children a healthy and a safe future. Thank you. Iya dikenal dengan wajib ulai uyadaya ini kita, okay? Personal hygiene mo, kejenglah kod yang pima, then
ke kombang kom di yang im to maju hikai hai gi kena jan phi haskur yang phi jo ong hi hab jo batai mis mo gi no hikai ong gi wa hab di gi gi wa khoi to di gi ham tam isa chanong ka dong bon ha gi kena te mot hasor le em hi go wan lagi bai lagi chanong go pher mo wan sa asor mtip ki no to ya di gi daga di gi di kram chet mem khoi ha mo te kita gilat ko yiu yiu knyong yo bino wi bru da kamte yo ya da hab emi hab le khoji ha gi bam gi dia im hab man gi go khoi ha dan ni te dem nor gi ten wan ta ong gi em sage immunization te go em kam do man yo yiu yo ye le percha o gi te gilat le ya da hi gi ta go kham kong san ni gi ten wan to da nong ba ga immunization na gua ya dai gua ipen kre ye kita gi chipai ga ha met yo i ya ugi yo le percha ya ngani ga nyang jimpang tanga em na pudi yang piru snga chpang te ga kujut poliomyelitis ju snga wi pis pang te kujut polio na manda e ju la e gi no ju la e gi ong gi ni dawai polio ju snga wi pis pang te ju snga wi te em na pudi yang pi ga ti pis pang ni ga kujut poliomyelitis mo te ida chini se id ong ga polio na mo kate kujut poliomyelitis ta kujut kwa ma ha no te le ma go ta wa men da yo e kate kujut poliomyelitis mem di yu sumar no te ka wi ka la kwa i kam gi ma ko yu yo like yo like yo e ka kujut ta ka jinya da mo kama ong na ka thma te em pun kre e chi pai men wan ka thma tela de jiao em kat ma hab em so chi pai mate de rem no ta ga jo ru kam ye ga ni ga kujut em yang he do wan ne te ga kujut poliomyelitis henry hab ye le percha hab pen kre ye te gi chi pai mo gi army mo tua yo gi wen ga met yong i ye le percha ye te ga knyang jingpang poliomyelitis okay te ga kujut sau komen ni kamada brief madam gaten ni ongin katte ko riang mmd ni kujut poliomyelitis ta declare ye ga ri india yang i kam polio free na do usnam arja khatsu mo unai march okay ta tangwa ile ka te ong ta mmd ke ta kujut ni di okhi di e ke ta ga dawai pol gani ga dawai polio ile nang ham kam mmd ga chi ga tu khat lis nam no arja khatsu do nang ne ta ile nang ham kam e ga te because our neighboring countries na MG kiri yang i dua parma kiri wa marjan wa kiri India i kamari Afghanistan Pakistan no kirang MG ye gani kujut poliomyelitis no tagamani te jngai ha gite gi chnong nong na do na ri Pakistan Afghanistan gaman wan ga sin se is for India ami so maybe we don't need to give kam li yo e gani gi vaccine andre yo sang phu i gaman gi gani ga kujut yo bi no wi bru cho wi bru to gani ga kujut poliomyelitis man ga kam ga kujut pen here mo kam ga kujut cholera jo sang nong diarrhea cholera typhoid mo te gaman ya bi gi ni kujut ya bi ga no wi bru cho wi bru lang ba ngi ga te ga fico oral root mo naga nakenten nong nong bai na gani ga GI tract se involve pe gani ga GI tract mod sumudur na emo da virus po hagi bam yang phi lane ong bai fico oral fico mod ong gi mo pan khana mo te sumudur la hai pot thanwa ga tempu amu man nang open defecation wala pan khana pathar be ki bru len ke len tele amu wi bru am ye te ga kujut that if you check la no wi gitu ki virus hagi long ba ga tu ga pan khana yang no te ye ke ga kita gi khyang wan chi umbam undi telang ba te umbam undi mena di ek umbam undi lam em how open kho ek tu umbam undi te yiu bru yo ek te ga kujut ha te ni bhai te o sa bi te la to em wi hi e la em wi hi e bru em ke te kujut le yiwen go sumudur mangat to ma em tu khyang ha umwen te yiu ta no wi bru yi ko ta chimbon mut ki bru whole village maybe from the same source naga jo ka long umdi no tari bhai te yim ko ong ngam ye yo e ta khyang itu khyang ma kita yo hayu ngam ye mut paralyze ang thot no man ana ko no man trot kemet ye go ta any parts of the body na do na khle ha do ka jat ni ka polio ye go ta
Iwan bentai yang kan kat met yang bru. Ye go tak gi limbs yang pi, ye go tak gi doksa yang pi, ye go tak gi bor in punya mesin gi kmat gi orok mo gi nervous system no ye go tak wan bentai yang kan kat met. Dan menak tak wa ye ni nervous system ne the human paralyzed no you beruman paralyzed mood teman anak no the kok ma the trot ketegi kat met. Ma ye go tak ro chimet ye go tak bentai yang met ye. Okay, so the only 2% lagi tayo waro kita yo hiu nu kunyang kita man kata ME ya kata ga kujut paralytic disease man kata ga kujut man duna no anna no gimana tu duna mo da ko mo da telot kita gi bon men yidi te men po ha kata ga stage te man go irreversible mo manang do kita gi mai sentam balik man chat hiu bro taman po na kata stage kata severe stage when the ko do bru the md gi dawai when ko ji wenu pencai ni bhai te sotho iman go ma da ta go ye gi doksa green pedium sen ni manam urine pedium sen da kut long te so it can leads to death no it can be fatal it is another boy kata stage the man go yi wan ra ye bru chaga jingyam the sotho iwan dem tagi dawai go you pun khia mana po ha kata ga pun chai mana po ha kata ga stage ma dan ha ite em kamu ya dai ya la de ya im lang sa lang yo I na tani ga phyang jipang yo ya da percaya phyang jipang ta gu wi jo tip api ang ga oral polio vaccine no okay OPV ne te poro bin phi jan mi poro khian phi yo bi I boro I de yo I te kapten MC gi dia yang I gi khon yo I go hayu hasan para chnong para tha I mo gi khna ko san sen em kam ya da I gi mo te men ai gi ni ga dawai OPV no te wa yo pendi ni wa how em ha ga campaign mo ni campaign wa em ga te ai yang new dawai OPV ne em so we were injectable IPV ne mo then the AGO ang mai harong ba yung routine immunization ne tu ong la inject no la inject khna khian to wa a inject yo I ulung ba routine immunization Tak ada kok. Yang bang ba. You have to squeeze in the